Tuah man bandu kerina kekelengan Tuhan, mari ras kita kerina resikap guna bengket kubas perpulungan jabu-jabunta. Guna menaken perpulungan jabu-jabu, ras kita rendai muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 325. Mari ras-ras kita ertoto opelenga sidengkahkan kata di bata ertoto kita. Puji-pujin ras pengatakan bujur isahkan kami man bandu o Tuhan. Sabab banci denga kami kerina anak-anak ndu. Makeiken waktu singgo ipercaya kendu man kami. Guna mempelajari kerana katandu. Gelahna katandu tetap mempelimbarui gegeh kami, ras kengasupen kami, guna tetap setia dengan tutus ngikutkan pedahdu. Ngaku kami Tuhan salah ras lepak kami, erbahan saceda pusuhndu bagi teman kami manusia. Alemi kal kami Tuhan, gelah banci pe kami atan jadi si kerajaan ndu, dengan ngasup pe kami nimbak perhatian daging kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita ngoge kitab Galati bindu 5 ayat 22 sekubas ayat 26. Isina nina bagenda. Tapi ulih kesah si badia ema lid kekelengan, lid keriahan dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran idalan kena perbahanan si mahuli ia setia, meteru ukurna dengan ngasup ngkuasai diri, karena si enda lalit isingetken pe ibas undang-undang. Bagaimana kala si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus. Perukurna secara manusia, enggo ibunuhna i kayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna bagai pe sura-surana. Arkiteken kesah si badia si mereken kegeluhan man bantah. Maka lagu langkah tape arus, rikutkan peraten kesah Labanci meganjang ukurta, entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, ulih pendahin kesah si badia, maba kini ulin, ngerakut kini resadan, empeteguhi kini resadan anak-anak Tuhan, ibas kemalaman ate, ibas ndalankan kekelengan, dengan pe kemalaman atena ndalankan pedah Tuhan. Dengan ulih kesah si badia empeturah erbagai-bagai, si mehuli si empetandakan, kala si idemi kesah si badia, perhatian Tuhan jadi ikutan. Jadi usihenna, jadi perayakan geluhna. Makana
Ulih kesah si badia mabai kala singgeluh ibas Tuhan tetap ngidah, maka na praten Tuhan harus tetap tangkas kubas kegeluhan persadaan anak-anak Tuhan. Surat Galati enda isuratkan Paulus man perpulungan Rekiti-kiteken i tengah-tengah perpulungan Galati lid perbeben simberat kal i tengah-tengah perpulungan rekiteken pengajaran si isahkan guru-guru palsu laseri ras pengajaran si iajarkan Paulus si palasna mekapkan kata di bata kaye. Maka menurut pengajaran-pengajaran tupung sie, maka kerina kalak banci terkelin adin dalankan sunat, bagai dalankan undang-undang. Jadi undang-undang iakap jadi penentu keselamatan. Lakapkan kita ngasup, nelamatkan kita. Arah kerina perbahanan si ban kita labo kita banci terkelin. Maka Paulus ngatakan perkuah ate di batange si banci nelamatkan kita. Labo perbahanan ta. Labo kini ulinta. Labo prestasi kini tekenta. Tapi kala singgeluh ibas ia kesah si badia. Praten Tuhan tetap idalan kena ibas kegeluhena. Sebab engkai sura-sura kesah si badia negu-negu kalak site kubas perukuran ni Kristus. Sura-sura ukur manusia erlawanan kapras kesah si badia. Makana ulih kesah si badia tangkas, teruji, banci inanami, banci iidah, la terbuni-bunikan ulih kesah si badia. Arkiteken si maka Paulus ninget kenca man perpulungan i Galati. Lalit ise pengasup dalankan undang-undang alu sempurna. Dikune iakap kalak ngasup yang dalankan undang-undang alu sempurna. La nelamatkan ia. Sebab adi arkiteken dalankan undang-undang maka ia terkelin, lana ia perlu dibata. Sebab li akapna gegehna kengasupenna sirbahan saya ngasup dalankan undang-undang. Maka alu tegas kali ikatakan Paulus. Undang-undang aturan guna ngaturkan kerina perpulungan bagi curmin. Arah idahna undang-undang itehna kai kesalahanna kai lepakna. Makana kai silenga ilakokenna. Kai si mantadingankan bas kegeluhanna. Jadi labo jadi penentu keselamatan. Jana Paulus ibas kitab Galati enda nurikan karena perulihan kesah si badia. Perulihan kesah si badia langgesuh, lama ba perubatan, lama ba kini cedan, bagai perpecahan. Maka ikatakan rikutkan ogen tandai, lid ibas ia kekelengan. Kekelengan tentuna palasna kekelengan ni Kristus. Aminna pelanga kita serta dalan kenca, tapi eima peraya kenta. Saadi kekelengan tadakam ngarapkan simulih denga, rendinta. Denga nge kualitas kini tekenta. Tapi ibas kesasi badia ardahin ibas kita. Ngokame pernah sinanami krina si pulungenda. Kekelengan sini lakukan kita bicara lape balas kala lanai sangkut ukur ta sebab engkai ngosai tugas ta
Go dung pedah di bata si dalankan. Ibas dalankan kekelengan. Amin na pela. Ibalas kala kekelengan si ilakukan kita. Dengan pe iajari Paulus gelah perpulungan tetap remeria ukur palasna kata di bata. Sebab lit ngedeba keriahan enda. Ngesuh. Tapi keriahan si maksudkan Paulus ijenda. Keriahan si mabaisa kala perayakan geluhna makapkan dalankan pedah di bata. Lang lit ngekala erban dosa pe meriah kal ngakapna. Ngelakukan kejahatan meriah kalakapna. Tapi labo keriahan si maksud. Tapi keriahan erkitekan persadaan ras Tuhan. Malam matena. Tedeh hatena. Erkite-kitekan. Itegu-tegu kesah siba dia ia. Guna menikmati kegeluhan bagi singgo ipedahkan Tuhan. Langa di keriahan pas dunia dakam pulung kebayakan, pulung kesuksesan, kerina si maba kesenangan man banta menurut takaran manusia, meningen kemenangan, kehagan, melala duit, entah nape lit posisi, entah jabatan, ia kap manusia maba keriahan. Maka man maun meriah kalakapna ninta. Lenga tentu maba keriahan sebab rehna keriahan nandai pe law ibas dalan si bujur. Tapi si ikatakan Paulus ijenda keriahan du erpalaskan kata di bata. Keriahan si erpalaskan kata di bata tentu maba kemalemenate. Meriah hukurta malam mateta sebab enggo isikapkan di bata. Jadi hubungan ta ras di bata. Persadan taras di bata mah empetura dengan pengasup kita nahkan kekelengan meriah ibas gelar Tuhan bagepe tenang pusuhta dame malit sirbahanca gulut pusuhta. Maka ibas dalani kegeluhan enda pe kesasi badia rulih kita tetap sabar ya. Melalang enda mon perbeben bas kegeluhan ta si menguji kesabaran ta. Perbeben i tengah-tengah keluarga, i tengah-tengah gereja, i tengah-tengah masyarakat. I uji terjengja kesabaran ta. Kugadage kita banci tetap bertahan. Sebab mon nina kalak sabarenda tokoh-tokohan kalak uga apa pedera. Makana yakap mon maun kalak Kristen enda baci itokohi erkiteken ngope itokohi tetap dengar ertoto langit erbalas rikutkan aturan geluh bas dunia enda erbalas ngesipayona. Penggo kam pernah silakukan kerinana kai dage ulihna. Dingin pe perbahanan si mahuli. Enda erban si mahuli dan do tupung kita erban mahuli man kala pedah Paulus. Kita nggondalankan pedah di bata. Kita enggo jadi suruh-suruhan Kristus dalankan pedahna. Mahuli entah lagi mahuli ban kala tanggung jawab ta erban mahuli. Tapi bagem ndabu dengan kita rusur kubas sura-sura daging ta. Adi siban mahuli si Arab kendengang ngakala erban mahuli man banta. Maka makatap kita kecewa, sedih, ya, makatap kange dele pusuhta, mungkin pe kita ngelawan. Sebab engkai enggo siakap waktu na si alaukan ulihna. Tapi lah si alaukan bagi ukurta. Lupa kita, maka tupung kita erban mahuli, pedah di bata engkau si dalankan bas kegeluhan ta. Engkau si selamatkan rasi berikan damai sejahtera man pusuh ta. Sebab adilit ukur ta mahuli dah kamlah si dalankan. Rutang lalap siakap pusuh ta. Mungkin pe erdosa siakap kita. Maka kini ulin di bata harus kange kepekan si cidahkan man teman-teman manusia. Adi siban mahuli man kala
balas nakaki ni ulinta nggo seri kita. Tapi tupung kita arban mahuli man kala, layang ngasuk ersimulih nandangi kini ulinta. Labo berarti 1-0. Tapi kita ngundalankan pada di bata, ula arab kendu, man kala singgo siban mahulindai ia pagi balasa. Ndai peda kamban kurang ngebasia makana perlu si sampati. Perlu si ban kini ulin man bana. Tapi ula kita lupa melalakal kini ulin di bata si banci iberi kenaman bantah. Ibas krina dampar kegeluhan ta. Mungkin iberi na arah teman-teman manusia. Banci jadi pe arah di bata langsung. Lah siarap isikap kenaman bantah. Maka perulihan kesasiba dia kesetiaan. Maka di ngerana kita karena kesetiaan ula pedua-dua di bata. Adibas perjabun ula si melketi jabunta. Tetaplah setia nandangi perpadanan perjabun. Sebab memang ulihna. Laban cilang kesetiaan erdi bata tetap meteguh bas kita. Perlu kita tetap di bata. Setia kita tetap dalankan pada di bata. Setia kita artotoman di bata. Makatap dan rikutkan canggihna smartphone enda. Medak papagi lanai bu kita artoto. Tapi handphone tang sidarami. Kai kangi berita papagi ya teta. Tapi lit kange bas handphone ta banci kita erlajar karena kata di bata. Tapi makatap lah pakaikan. Kini terukan ukur pe perulihan kesasi badia. Labuli gunana kita peganjang-ganjang ke bana. Imbang tangan sa banci tambah. Teman tapi banci nadingkan kita di meganjang ukur ta. Biak kuasa kegelapan. Labu biak di bata. Sebab di bata pe ita dingkena kemuliaan na. Git ia jadi serius manusia. Peteruk na bana gelah kita jadi mulia. Engkai maka kita peganjang-ganjangkan bana ma bagi. Yajuk pe kita krina gelah ngasuk mengkuasai diri. Sebab na doni enda pe melalak mereka tawaran-tawaran. Sirbanca kita lanai ngasuk mengkuasai diri inta. Mon labulit bas kita si pelit-lit mesi lalit. Si paksakan latih hukurta. Si idah kala mejile umpamana. Bagai ngencalit kini jilenta. Si usih mekala ngolatih siakap. Si palapalai mesila terpalapalai kita. Si jaka melater jaka kita. Maka nadungna latih ngalah. Maka banci pe empeturah kejahatan-kejahatan si ilakukan manusia ibabu doni enda. Maka marilah si kuasai dirinta. Bicara lit pe kesempatan ta umpamana arbalas mankala kuasailah dirinta. Saalabo fasilitas dunia ngenca. Karena dirinta pe guna ngelakukan kejahatan pe tupung li kesempatan labo perlu kita arbalas. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adininta kita nggo jadi si kerajaan Kristus nina Paulus. Perukurenta secara manusia perlu si ingat nggo ibunuh kayu persilang. Rikut ras kerincuhan daging bagai pesura-suranta. Jadi arah kematian Yesus Kristus singgungit ngendeskan geluhna jadi kahulta galari utang dosanta. Biak-biak kegelapan sura-sura daging lanai bancimbelin bas kita sebab enggo ipakukan kayu persilang. Min kerina kita anak-anak Tuhan. Si ingat kuga di bata ibas Yesus Kristus ngendeskan geluhna. Mereken kegeluhna gelah banci pe kita bagi si ipedahkan Tuhan si dalankan bas kegeluhan. Erkitekan kesah si badia si mereken kegeluhan man banta maka lagu langkah ta arus rikutkan perhatian kesah. Jadi labu bias ninta aku tekman Tuhan Yesus. Aku tekman di bata Bapa, aku tekman kesah si badia. Later jeng iblaskan ngenca. Tapi si geluhkan bas kegeluhan ta. Labu rusur gulut ukur ta. Kulci penlar ngadi-ngadi.
kurang terusur siakap penampat di bata. La kita setia, dalankan kai singgo pedahkan di bata. Bagi hati-hati ta minate ta di bata. Teman-teman manusia pe bagi kate ta. Labu banci kita seriras doni enda. Sebab kita iba surga narikap. Kegeluhan ta pemere di bata kap. Maka Paulus tangkas ikatakan naman perpulungan Galati. Bicara litpe kala singuji kesabaran do, singajuk kamla setia kubas pengajaran agama si tuhu-tuhu, ulakam terpengaruh. Tetaplah meriah ukurundu dalankan pedah di bata. Kemalaman atendu dalankan surah-surah Tuhan. Kekelengan si ipedahkan di bata, amin napelasri ras doni enda, tetap harus ilakukan. Enda pedah si ngajari perpulungan Galati, lasri rasin terem tu fungsi. Enda me pendiloman banta krina. Kelah krina kita anak-anak Tuhan. Rulih min pendahin kesasi badia ibas kita. Uga kita lit nariahkan lah. Adi derek dengan gegehi erdahin gegehi. Gelah banci surah-suranta si isurakan kita tersehi maba keriahan. Ula kakari sesura-sura tangkel sinanggel. Eng makanggo meriah hateta dunang go gulut ukurta. Si darami kamu kala si banci si salahkan. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda. Iba baik kita kerina tetap gelah ngasup. Ngkuasai dirinta. Nimba perhatian daging ta. Dengan ngikutkan kai si pedahkan Tuhan. Bas kegeluhan ta. Kala si ngasup ngkuasai dirina. Eime kala si meteru ukurna. Janah tetap tunduk man kedaulatan di bata. Laya seriras dunia enda. Di dunia enda melalakal sinanami kita mungkin pe pernah kang si dalankan. Entah pe si idah. Kuga kegeluhan kala sila malang man di bata. Tapi ulah kita lupa ka. Kala si bagi rupana. Iba sada paksa. Tupung reh pagi perbeben simberat man bana. Iingat na kencaka kesalahan nandube. Bacei lepak kelakap na bana. Adili kesempatan pekenasa pekenalah. Maka ulah kari lupa kita mon mawon. Lit pagi ka waktu na. Si pekena piate talanai terpekena. Maka tupung lit kesempatan ta. Ngeluhkan geluh ta. Bagi si ipedahkan di bata. Tupung melala kesempatan-kesempatan ni. Pakaikanlah alu mahuli. Tuhan si masu-masu kita. Tuhan si ngajari kita. Galahana. Uli pendahin kesah si badiai. Si palapalailah. Manjar-anjar. Adi direk meter pelabo dalih. Adi ngasuplah meter. Tapi mempertahankan cagalah tetap setia, konsisten kita nandangi surah-surah tayen, tapi harus lit tekad. Gelah ulah sungsung, sendah mahuli pagi lang. Sendah ngasup mengkuasai diri, kedun lang. Tapi tetap sepanjang waktu, segedang-gedang umur geluh ta, ngasup kita, dalankan ulih kesah si badia, ibas kegeluhan ta. Tuhan si tetap pengasup kita kerina. Ketuahan kita. Ibas ipengasup di bata. Gunan dalankan pedahna. Janah kita bebas ukurta. Tetap git. Ngikutkan kai si. Pindokan Tuhan. Guna si pakaikan ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 282.
Mari ras kita ersada bas pertoton ertoto kita. Tuhan, aluken kam dengan pasu-pasundulah persembahan kami. Gelah narah persembahan kami indape, banci tetap iidah kami, tanda kami ikut muat bagin, ibas kerina dahin si mekuli, si enggo ia turken i tengah-tengah gereja andu. Maka ngasup pe kami mere erkitiken goleben kap ia loken kami ibas kam nari. Ajari kami tetap Tuhan ngusih kam, ibas nehken persembahan. I persembahkan du dirindu guna keselamatan kami. Kami pe tetap erlajar guna mereken persembahan si mekuli naman bandu. O Bapa kami si mada kuasa, labo kekurangan anak-anak du, ibas ia tutus ikut muat bagin, guna kerina dahin-dahin i tengah-tengah gereja andu. Pasu-pasundu pe o Tuhan, kerina kegeluhan ngawan perpulungan du ras rayandu. Gelahna perayakan geluh kami, makapkan dalankan peratendu. Rulih kesah sibadia ibas pusuh kami, alu kekelengan sirehna idur kam nari, maba keriahan ukuras kemaleman ate. Dikune pe iberendu man kami kesuksesan, seh bagi ukur kami tetap meteruk ukur kami. Dikune ku gapa pereh buena perbeben i tengah-tengah kegeluhan kami. Karena ekonomi, karena anak-anak, bagepe karena penakit. Entah karena kai gia si menguji karena kesetiaan kami. Tetaplah paguh kini teken kami man bandu. Perayakan geluh kami, ndalankan kini ulindu, sebab ngukap leben ia loken kami, kini ulin sirehna idur kam nari. Ajari pe kami kerina Tuhan, gunang ngasup ngkuasai diri kami, ibas hebatna genduari perkembangan zaman enda. Gelah ula arkiteken la kami ngasup ngkuasai diri kami, melala turah erbagai-bagai dosa si ilakukan kami. Sampatindu, ajarindu, jaga ras kawalindu, pusuh peraten kami, ras perukuran kami. Gelah ngasup kami kerina engkuasai diri kami. La bene kini teken kami, arkite-kiteken pemere singgo ipercaya kenduman kami. La turah erbagai-bagai dosa, arkiteken iberendu man kami rezeki. Tapi banci ipakikan kami, guna kemuliaan gelardu. O Tuhan ertoto kami pe, kelah kam tetap si masu-masu, kerina perpulungendu, bagai pe kerina anak-anak kami ijapa pe ia ringan. Ibas kuasandu Tuhan, terkawal geluhna, sebab si mandaraman anak kami pe peratendu kap, erkemalangan yaman bandu, kehamatan pe icidah kena tetap, ibas ia orang tua, si keleng-kelengan ia senina ras erturang. Dingin pe o Tuhan, kerina orang tua pe, tetap ngukurkan kini ulin, kegeluhan kini teken anak-anakna. O Bapa si mada kuasa, belin pengarapan kami pe, maka banci pe kami kerina ikut muat bagin, ibas dalankan pedah singgo ipedah kendu. Ibas kekurangan ras kesalahan kami, alamindu kal kami Tuhan. Te kami uli pendahin kesah sibadia, doni enda pereh ulina. Dingin pe, te kami o Bapa. Kesahandu sibadia singajari kami, guna dalan kenca. Peratendu jadi bas geluh kami, sebab reh kami ngendeskan geluh kami. Ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga.
Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah endah. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bejuah-juah man banta kerina, perpulungan jabu-jabu tanggo kadung bas paksa sienda, kata di bata tetap sidalankan bas kegeluhenta si tep-tep wari. Ruli pendahin kesah si badia, perkitekan penampat kesah si badia, singajari kita. Salam semangat, tetap sehat.